yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sihlwa lishonile langelisonto sawubona mlaleli selibikile libika impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sibuka impilo, sibuka ukuthi emakhaya sakhe njani, kambe siphila lempilo umdali la ihlela ukuthi siyiphile na, nangabe sekukhona kungasahambi kahle singenda njani. Sonzela sitewuvunulisana kulolu hlelo. Ngingivele ngwasimelane Sibongo, ngiyakubingelela mlaleli, ngiyakwemukela. Ngihamba nemfundisi Dr. Babe JV Mazibuko, ubuya lapha ke Mbabane Alliance, ngilapho ke eluswe khona. Angimathi noma welusiwe noma uyelusa, kodwa kunekwelusa khona lapha. Bese lapha mlaleli evile liphelile siteka Donald indzaba temthetho. Ngiyabonga ukuthi babe bavuso bamkhululile ekhaya ukhona nalomhla. Ngidawucela mfundisi ukuthi seyishiye inombolo yababe. Ngitholile tincingo sengihambile ngakwazi liba lokuthi batayifuna balalele. Manje bathi hey shayelana umfundisi bekunene nguyelo wathi mafuso. Sivusele wena selishonile la. Sivusele wena nabongwane. Sibamukele ungidrive awethu kule bhasi lelayishe lesive kusisa kuphileni lokumnanzi mayelana nelikhaya. Osike lomnye ngeke uyuyiseni lenqola ngoba phela ungasushayela ngasinye sandla. Lokunye kufuna uhambe ubukhulele. Yeah. Into wayikhulela akubi ngumsukuzuku lokuyenda. Ngifuna ukutayela. Ya, ukutayele ufunze nebuqiko bako. Kodwa na utakulambukela akuba inkinga. Ngengabona la kule tinto leti. Umuntu lode Dandla. Kodwa wenda konke. Uyatembesa, uyageza, uyawageza ngisho nematini. Ude Dandla. Lokusho ukuthi kuthi lo muntu lana ngeke akhone akusilo liqiniso. Lo nangabe ngenteka usho le ngenteka nami ngimali kuze une inkulumo lethi ngide Dandla ngide imlende kodwa angakhathateki, no stress. Yeah. Yashumayela dlala igaluva nawe uyatibuta uyaswima uyahlamba. Ngize ngikhumbula nayindoda wathi ngibhabusisi mina ngiyatiqhenya nanje nangama konke ngikubhekise enkosini. Usibani bayangikhalela basawushe embandla umuntu wenkosi. Asingene ehlelweni mbonasi. Siyabonga simelane nawuthi nje bakushayele nami bangishayela. Sase sithi hey noma bese sithi sesedlulile hayi sicethile. Ngoba lethi indzaba lethi tibandi labanye bathi hawu nani ngamani phinze nalo sibiya kilo. Ngithi nebuka ngoba bese lwesibili. Bathi hawu lwangishiya labanye ke vele bangishayela bafuna inombolo tababe emavuzo ngamshayela ngabuta ngibanike ngabaniketa simelane bantu bayopha la ngaphandle. So uyabona ke ukuthi nasisuka le ekhulumene ngobushunqushu lethi khona emakhaya bese sibuka inqushunqushu lebangwa indlela emafa langasetshenzwa ngayo. Ngetizathu letiningi ukuthi bantu abadi ukuthi kunetindlela letemukelekile eveni tekuthathana kwebantu babe bafati nemadoda ngalokusemthethweni bese kuba netindlela tekuphila lethi takwenda ukuthi namzukwana sekuthiwa labantu lababili sebabe neqabana abasaboni ngaliso linye nangabe bangakalamulwa ngendlela lefanele bese befika lapho ngiloye abona ukuthi ngibambe lejubako kunendlela futhi
nalapho ngekwehlukana kwaleti ndlela letemukelekile emthethweni ukhande ukuthi abakendi lutho noma abakusebenzi ngalendlela umthetho lokubalula ngayo kuyadibanga leti ngqoshungqosho kunengana nje ke natona leti ndlela tekubhala ukuthi mina ngifisa kusina sengihambile emhlabeni lenginako noma lebenginako kumane kuhambe kanje kuthi bangilethi ngqoshungqosho sesithi ke Waldonga akabuye atophinze ayine lapha nalapha tsinze lokutawenda ukuthi bobabe nabomake emakhaya noma singeke sibavimbe ukuthi behlukane ngoba bangasaboni ngaliso linye kodwa amane tisetshenzwe lentinto ngendlela letawenda ukuthi nalohambako aphile nalosalako aphile nebantwana baphile ngiko ke siphinde samcela baba eMavuso siyabonga wancele ukuthi aphinde abe nathi simethulile sathi baba eMavuso ubuya ehhovisini letengcwele yetemthetho eveni laKangwane. Amen. Ayi vele imatinyana mina sengibuka lo mlado wami lapha ngidawufuna ngizongutfole unemlaleli wabuta sesihambile ngayo lenzaba yemafa ukuthi hey lapha ebantwaneni kwinte kanjani uyaqhamuka yini lomnye lapha ukuyamiswa yini ngoba sasikhuluma ngewili efikile liphelile ukuthi nangabe seyikhona ukhona lo nelungelo usangaqhamuka nje ayimise nasikahambile loshonile mhlambe angasibingelela ngaloko baba eMavuso. Asibonge mina sengivusele wena mfundisi wami ngivusele nababa esimelana nabalaleli emakhaya. Amen. Besivele sesikhulumile lenzaba yekwaba emafa kephana ke ngekubona kwebaleleli baqela kubaba emfundisi ukuthi ake senibuye bo khona lana singatholi kahle khona nithi kwenabana sidele lokho mnguni namuhla ngitawuvele ngifake ekhathi ngishamba kanye nalelo ukukhuluma ngayo nyalo nase nginaba nalokukhuluma lenzaba yami yewili ngoba lokwaba lamafa lokho usuke waba le estate yakho ngidawuqala nje ngekuyibeka balalele emakhaya ukuthi yini vele le wili lokwaba emafa usuke wendana lena iwili yakhiwa ngumuntu lophilako usangakasho abe nesifiso ukuthi nasengihambile lifa lami ngiyafuna labeke ngana indlela naye kunetindlela takhona ke emlaleli kwekuthi yabi uyakha njani vele le wili uma ngabe ungakayakhi kahle kulandzela leto ngabekelwa nawo bathi ngumthetho naso ke sigaba la ifike bese i-challenge kakhona bese bayayiphikisa labanye kugcinwe kufika shona setinkantolo inkantolo ifike ijube kubuyela kahle ke ngqo kulenzaba yalo kwaba lamafa sithi nawo wabalelifa ungulomuntu lo sishilo umlaleli ukuthi ulaba nje lelifa lakho ukhona uyaphila ngoba ngeke ulabe sowufile kungako siye bese sithi nase ushonile wena mnikati walelifa lo akhele will sithi ukhuluma usho noma usethuneni ngoba lo wakubeka kutawulandvelwa ngalesikhathi sofile akwentiwa usesekhona ngoba isuke iseyimfihlo kude nalofanele ngabe uyayadi sasho futhi ukuthi kule will uma kutawendeka uyadi le will awuvame ukuthi bese uyathola awutholi vele umthetho usho njalo kangaka ngoba nalabo bufakazi la sithi ngema witnesses kule will abatholi lutho kangaka kuba nabo futhi uma ngabe sekubeka lo lokuthiye sithi ngu-executor ete baqala babe ngabo bo-executor ngoba bathi konke ngale will nangaleti fiso talo muntu losashonile ngoba phela nabenda le will bayenda bakanye kanye babofakazi bayo sitawufika ke gabe kwekuthi sisho kwekuthi sifiso semntwana akabayi will
labaningi batawudibuta kwekuthi uma ngabe nginaleli thuba lokutakhela iwili mina ngiyakhona yini ngede ngamabela make ekhaya ngiyakhona yini ngede ngamabela umntwana ekhaya ngoba phela sithe ifiso tablet nawu ngelombuto ke Mavuso sengutholile uthi lo mlaleli ngicela kubuda ukuthi nina lenisele ninalo yini lilungelo lekuphikisa lokulakusho lomnikati welifa njengekuthi nje kulokunye kuvunyelwa ukuthi labanye bathole kakhulu labanye bathole kancane kusi banalo ilungelo lekuphikisa lokulakusho lomnikati walelifa. Sibonge Mnguni sibonge nakumlaleli ekhaya ngumbuto lomuhle lo kunetindlela letithite wonke umthetho uba khona bese kuba khona lena kulesiye sithi kumbe kuba exception bantu labasele ngemuva bede lungelo lekuphikisa lokushiwo ngulomufi ngaphandle mangabe iwill ayikahambi kahle yalandzela tingoni temthetho kulapho kuphela labatawuphikisa khona ngiphinde ngiqhubeke futhi ake sengibekise kulele bengisakhuluma ngakuthi uyasuka sishadile kwami kwakho in community of property namayo sengakhale William nangakhale will tikhona tibophelelo lenginato lekufuna ngitende lala kutafika khona naku lokuphakamisa komnguni ukuthi kungenteka bese bayaphikisa nginemthwalo noma umsebenzi ukuthi ngondle maki maintenance nginemthwalo futhi wekondla abantwana maintenance yabo noma ngaba disinherit angababeli kulelifa lami kepha le estate yami itawuba khokhela kuba maintainer bona lokho kufuna bakwadi balaleli ekhaya ngeke wakushiya base bakuchallenge labasele ngemuva nembalo umthetho uyabavumela itawubuketwa indzaba yokuthi i-maintenance yemntwana noma ngakabelwa but i-maintenance yakhe le estate ifuna bese iyamkhokhela kanjalo namake mangabe sishade in community of property ngete ngabeleka mine noma kumbe nababa ngete abeleka kephana lokhu le maintenance ifuna iphume itayikhokha mase kunala bantwana labaphikwako mfundisi mhlambe babe amfihle lo mntwana ngoba wesaba ukuthi make ungenteka amthelemenene nakungevakala nje ukuthi kwatalisa ngephandle bavele labantwana bona basitakala njani la efeni nasekahambile lo mnikati bayabonakala sibakamazibonge yabekisa siyavele lo mntwana ungumntwana emnakethu lo kahleni bekunene yena ke so usala ngephandle nje kanjalo ngalokuthi phela kwasiwa kwami kwakho kwami. Sibonge Mnguni sifuna phinde sicacise nalapho kahle kwekuthi nangabe sithithe kwami kwakho kwami akusho kwekuthi bantwana labaphansami ngete bathola sishilo sathi lelifa lonke lingema percentage la 100 50 wamake 50 wababe bonke abantu abababe noma ngabe baphuma ngaphandle batawuthola kulo 50 wakakhe lokufaka ekhathi wonke umntwana lo wakhe uma ngabe kunebantwana lebe bangadiwa lakhaya indlela ibe yilula ngoba yona bese ifuna naku labaye bathi kuyomhlolisisa ukuthi wala ekhaya yini naku labathi bakubitha ngabo DNA test kwatholakala ukuthi wala ekhaya utawusebenzisa indlela yakhe master kumabela ngeke asale ngaphandle qhubeka ba sibonge Mnguni kuyinto lenhle noma kumbe balalele emakhaya kwekuthi nangabe kukhona labafuna ukukwenda ngewili yabo nasebashonile bavele bayakhe iwili lokufuna bese kuyateka kubalaleli kwekuthi wangayakhe le wili usho kwekuthi wena wonke umuntu lo bongafuna mathole kuleli fa lakho akathole
usho lokho ngoba kuhlukene kabili manje ukhuluma ngale will inhloso yemufi nekufisa kwakhe ukuthi ufuna i-estate yakhe noma lifa lakhe lihambe ngalendlela le nangabe awukayendi will libe selingena ngala kulala sithi khona interstate succession ngilala kusuke ukuthi ekhona iwill kunendlela yakhona ngilapho lala utawuthi nje wo mina bengumntwana amavuso bonke bayathola noma ngabe sowenza bonke bayathola noma ngasona ekhaya lakhe bafana bonke bayathola kepha nawe nenhloso utawakhiwe and futhi uma ngabe ufuna ukuthi uyiqinisisise ungayakha ne-trust bese le will yakho naso yakhile ufake la kule trust kwekuthi ilifa lakho utashola pa trust na ufake le trust yakho angeke kwenteke ukuthi ungafaki lama beneficiaries ngawo onke lalata uthola lo babhale lapha kule trust kungakabhalwa phansi bekukhulunywa ngemlomo word of mouth ukuthi nase ngihambile mina kufuneka lokubhaliwe noma ngoba phela ngingayisho ngingayibhali phansi ngitshele labanye kuthiwa situkulwane ngesitukulwane kuyendlulisela lo mletho kwakhamba kanje naye ingakabhalwa kwente kanjani lapho Mavuso mhlawumbe ngekhona na anti lowatshelo cha wathi umnakethu bani angatholi lutho bani anikwe ini bani anikwe ini sibonge Mnguni inkinga yalokhu ungabhali phansi itolo bekukahle live lingakadzabuka indlela namuhla live selaqala emahumusha bantu abasathembani Mnguni utawuqhamuka and ukhuluma ingcenye ukhuluma kona lebekushiwo ngomnakabo kephana laba latabe bangatholi lutho batawusuke bangathembe ukuthi unemanga sibani Mnguni ngeke kube kanje kudale nebutha budale busale nawe kanti basala la kulomnakabo lo handi akabhale phansi nakafuna kube ngiko lokutawukhulunywa sikwemukele kusekudzinga vele lobufakazi letinto kuletikhathi tanamhla ngoba ngaqhamuka nje nalomunye eceleni mlalezi mina wangithi baba utanginika nako asho akhulume manga lokungasikwe amaqiniso nangabe uyise bekane weliqiniso kwakhiwe iwill malangeni itawukhona kuqhaza ichubeka ibheke phambili aphandle kwalama wills kutawusuka emsindo kuphikiswane hlale imali njalo ukuthi ihleli lapha emafaka masa ngicombe imali kusuka umsindo emakhaya labanye baphikisa ukuthi hawu akusisi signature akusayinanga babela bayifojile kuye kube ngcono ke Mnguni lapho ngoba ethi khona tinkantolo titawahamba tiyobuka khona labafundisiwe kubuka nalama signature kukhona labeka sayine khona na itolo ingcenye babe batakuthatha bakubeke la kuconze iqhazeke yonke inkinga letikhona kepha lesikhathi ungakendi lutho inkinga nje lenkulu suka umsindo tihlale imali lapha thule ukuthi imali tingasetshenziswa abantwana noma abantu abemufi babe bahlupheka imali tikhona tikumaster igcine edliwe ngubani uyatidlela master kwendekani uma kwendeke njena ake sengibekise nje kwekuthi uthethe ekhaya ikakhulu kade inkinga athi bakunaba lokhanza athi bathethene ngesinto lesakithi abathathi le certificate into eqala masaletha afika ifune utawubuta ukuthi wena uhlobene ngani nalo mufi nangabe uyindoda kufuna ulethe certificate sekushada noma sekutekana noma certificate sekuteka kahle ayikutekana ngoba kuteka munye certificate sekuteka nakude leso certificate kude masaletha afika kukhulume nawe uyibisele emuva kini ukuthi hambani niyoyisebenza la mina ngisebenza ngecertificate kuphela lesitawuba khona labantwana labanamaqeleni bakhona abasabe sibakhomba certificate yabo labatalwa ngathi ukuthi ngibabo wabo lo noma ngimakwabo lo but lo mfati noma indoda la kuthi certificate sekuteka kufeke kube inkinga lenkulu itolo bebavama bese bajaka kuya emphakathi sitawukhumbula ukuthi nawutawuteka vele uqala khona emphakathi uyabika kanjalo noma kufika kofu uphinde ubike nakhona ke la bese ujika ubuyele emphakathi ngoba batawunathi emphakathi ukuthi bengishaya ngoba phela nakwenteka tonke letinto tenteka phansi emangweni bayathi bantu tenteka kusemini babuka bathi nekuthi namagodi sokukhona lapha amavuso utawuyisithi indlunkulu lokho bayakwazi bese kubabhala ke affidavit
le affidavit ngiyo-ke letase iya kaMaster letawufakazela ukuthi unembala lejala amavuso leli lishonile evele umfatili naye nguye lo siyamathi sindlunkulu mane ke nyalo lama affidavit sahamba bange nenkulumo ikakhulukathi nawufika kuleti ndzaba leti bavume ukuthi affidavit ikhona ikhombe ukuthi naku vele abantu bamvumile uthi kuyaphenywa ngalelinye ilanga umuntu usabenefita lethi imali tholakala ukuthi azange sakabe ngumfaki abasafuni ke nyalo ikakhulukathi sebayithatha le affidavit nje ngeqophelelo okukhulu ngoba iletha inkinga bantu bathole imali kanti kude njalo bese sikhulumile nje emnguni ukuthi labanye chamuka nabo anti lemunye uqhamuka eceleni wathi ngidawuthola kuloya babuye bakhe eshoshomane bavumelana into lengekho nasebakhala ama-affidavit esosifakazelo leso gcine sekutholakele ekugcineni imali sehamba sekwendeke ebucala. Okay, angangena umfundisi akhuluma ngana indzaba naye Mavuso yokuthi umuntu ahlale nemntwana bantu besikhathi lesithi kube khona into labatentako batente kanye mhlambe bentana emabhizinisi vele kubonakala ukuthi haqa impilo imnanzi ngive itolo ukuthiwa kwaphela sikhathi lesingaka lo muntu vele ungumfati nyalo nje ukhuluma indzaba yokuthi kwento ema-affidavit kutholakala ukuthi umuntu akazange aba ngumfati kuba ngumfati kufana nomhwebho wena uthi uyakweqa bese uba ngumfati noma umuntu uyentiwa kuba ngumfati uthini lo mthetho lapho ukuthi uhleli nalo mntwana bantu uthi umthetho hayi nase kulesikhathi esingaka kufanele ukuthi ngumfati wakho ngithi ke mina hayi phela ngathi ukuthi akusiwo umhwebho lo weqako lo umuntu uyentiwa kuba ngumfati uthini Mavuso? Siyabonga mnguni iqiniso lelo vele umfati uyatekwa uma akamteki akasiyo umfati wakho ngeke sisho ukuthi umfati wakho kulelo ibutako lenye nembala vele kuyendeka lo ukuthi umuntu lomunye ahlomule efeni lakho ikakhulukazi naba bahulumende la kunalaba bo pension khona lo mthetho wakhona ukhuluma ngebantu labahlukene lababili laba ngibona batawuthola la kule pension munye bababita ngathi ngama legal dependent ngulaba labavele basemthethweni tawukhanza ukuthi ngabantu abakho kunemfati vele certificate ukhona bese kuba nginaba labathathwa ngema dependents lebe badependela kuwe usaphila nangabe bone singanyana sakho eceleni naso saprove ukuthi vele besidependela kusondla vele sitawuthola bangena ngaphansi kwalama dependents bona kodwa akasiyo umfati ngoba yena nasesifika la ngale kahulumende la kune pension khona angeke ahole ngoba lo mfati utase uyahola ingcenye yale mali ebeyiholwa ngile ndoda kude naye ulamlelwa ufa. Mfundisi siyabonga simelane sibonge babe Mavuso uhlanga ligama ngele mlonyeni ufelo bakhe akabhali uyise bakhe makuyibhala ile wili ngoba naye uyashonela futhi naye ukhona lana sibonge mfundisi bayibhala bobabili iwili ngiloyo uyayibhala kepha lo mnyeke kade kuye ngisho noma babe bashade in community of property ngiloyo yabe newili yakhe nalo yabe newili yakhe ngoba ngiloyo naloyo unalo 50% wakhe lalamatiko ukuthi lena ngilentawu lengakami lotawukhanza ukuthi ngakhona ukuthi ngiyabe ngaba leyakami bobabili bawabhala emawili ngekwehlukana kwabo ngoba kusho ukuthi kufa nakufelo babe make ngete afa sikubonile kufa lo kufe nalaba kuyashiyana ukuthi umdali usuke sabite emuphi nasuke afuna ukuthi asonzele ngakubo nekungeta ngesinje mfundisi kuna indzaba labahlala lethi nibe ngumnguni la bahlala basibabita ngokuthi ngama common law husband and wife labo bomahlalisana kunempahla labayitholako lababili iconstitution ikubeka ngalokho sobala ukuthi kufuna kwakheke umthetho
lotawuregulator leyo mpahla leyo yalaba lababili kuthiwa emathi ivumelwano ukuthi nase baqabana iyawugcina ihambe njani ngoba nayo igcina usisa umsindo lomkhulu ngoba bekhaba ondoda noma bekhaba lomfana bagijima abantu ovala iminyango etindlela abebahlala khona bathi phuma impahla temntwanethu nakulabo sisi tindlu tabhuti leti ukhanze ukuthi le tindlu kanti incebe thina ngilolo bathi usifakile isandla lo kakhulu manje sekude lo tamfakazela lo tamfakazela i-constitution ikubeka kahle ukuthi awakhiwe umthetho lo kuthiwa i-matrimonial property letawufaka ekhathi thona le mpahla yalaba labahlalisene so wakhiwe ni babe Mavuso umthetho ndawuthi usangakhiwa ngoba ukaphasa eParliament ngoba kuba ngumthetho nasewuphasa eParliament inkosi yelive iwubusise bese ke ngikhala utaqala kuba ngumthetho kwanyalo nje kusengathi nje kuseyidraft lekhona lefanti ingene keParliament iyathi ikhuluma tonke letindzaba leti lesikhuluma ngato ngoba kulelive siyithu umthetho lokuwona lokuyi-matrimonial property law umlaleli sengangasishayela ke 24061010 ubuyile babe Mavuso lo muhla ngiyakhola ukuthi konke lakuchazako kuyevakala ngijatshwa ngilenza ukuthi uyayivuma lenza ukuthi cha kuba ngumfata akufana nokweqa umhwebo simelane umbuto wami lomunye lobonga bakhona naku sishade in community of property lo wesilungu ukuthi kwakho kwami kwakho nivumelekileni ngokuthi ngakhe ndawuthi trust noma ngijikjelele singo wende nje sikhwama yeah la utawuthubusa khona sihambe bese siyehlukana sibonge mfundisi uvumelekile ukuthi ungasakha leso sikhwama ngoba inhloso yakho usuke kuyinhloso lenhle ubukeleke ukuthi ufuna kwendekeni engaleli la bese kuba ngileyo hlanhla lempi nje ukhanze ukuthi seniyahlukana khombo kepha nake akusho ukuthi ngethe wabuyela le uphindze uyolungisa njengaloku sishilo ukuthi nakuwile uzohamba solo ungeta noma uyinciphise whatever lo unako ukuwe kanjalo nangala kulesikhwama unalo lelungelo utawusekuhlaleleni nasobona sekunaleli khombo selifikile uwe ungayi kubuyela le uyothukulula lokulebe sikwendile hayi asasumlaleli oselanele hlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo asikwengwele umlaleli sawubona sikona ngalanga njani wena nakuye umwela sekanjalo nakile lijayisale nisichelele lona cha siyabonga abantu abadala nkosi yami le ndlela nichaza ngayo cishe i-eye-open ngathi izivula emehlo iphinde izivule nemcondo ngandlela thile kwami kufishane kunemagama umwela selawakhuluma sisaqala lesihloko langichaza but at the same time ngabona ngazuthi kutenda zamngobholwanyana wathi umwela bantwana bayodla lokuyabe kusele nyalo yena lokwakhe uyakudla bengicela kuva ukuthi na utawukhanza lokuthi ngingumnumzane nangaba le ndlela ngaba ngayo ukhanze ukuthi mhlawumbe bantu abami angibabali mhlawumbe ngibala lo nkosikazi yedwa ukuthi ngabe nase nkosi yami ngalokwemthetho njengoba lapha nisileseba kwemthetho ukuthi ngabe gcine nangeke bese lo mndeni bo-andi sebayambangisa lo mkami nawutakhala le ndlela ngaba ngayo ngavele nje ngabhalisa lo mkami ngathi bantwana mhlawumbe sengibakhulisile ngabanika mhlawumbe leso singwa sekuphila sesibafunze babusiseke baqhubeke batimele nabo empilweni koyokuthi ngabe ngingakwenda yini koyokuthi ngoba le nto lena ithi 50-50 but ukhanze ethi mina le ndlela engaba ngayo naso inkosi ingithethe sengingabuyela emaphakatheni azalo mkami avele ahlomule lonke leli kasa koyokuthi ngabe kuloko akuhambi yini bese la emindenini kususa umbango ukuthi nalabanye mhlawumbe nabo mina ngiyakha lento yambona bebaneliso ukuthi naso umnethu nakahamba nkalanga hawuze siyosala sikhothakotha nabakithi siyabonga Nkalanga Mavuso cha siyabonga kuNkalanga nembala lilungelo lokuthi ungayaba le mali ngalendlela ufuna kuyaba ngayo unalo
umufi. Kepha sikhulumile ekuqaleni lapho ukuthi kunalaba lotawukhanza kwekuthi noma ngaba ukababeli kepha nakufanele ubanikete imali yesondlo lokungilabantwana. Okay, uthi ke lona ucela kubuda ukuthi iwili uyayibhala yini uwedwa kuinvoice futhi uyayimikisa yini uwedwa kaMaster? Sibonge Mnguni. Iwill vele ibhalwa nguloyo mnikati wayo kepha nalaba bakhona kufuna kube nabofakazi lababili. Basuke babathathu labantu nabendaleyo. Ngabe sebayithatha iwill bayobeka kuMaster noma kumbe bayimekisa kumanager wakhe umuntu welibhange noma kumbe ushiya kummeli wakhe noma ke ushiya kuloyo lata umethemba kwekuthi nembala iwill utawuthi nasashonile ayimikise la ifanele khona kaMaster. Ade umfundisi khona bafuna kube soyashabalala lo mbuto bengifuna kulandzela kunakusho ngalanga. Okay. Lokho ukuthi nangabe sengiyendile le wili yacondzana nemkami usho njalo nasachaza babe Mavuso. Ikhona iminyaka emthethweni ukuthi labantu babantwa bami kuze kufike la noma lapha kune cut point khona kulabantwana nangabe lokungangenda ukuthi ngingashiyi wonke umkami. Sibonga mfundisi. Masakhala amawili. Sishito lasikhuluma la kuqaleni kwalohlelo kwekuthi kwaba ngekufisa kwakhe umnikati wewili. Kepha yinye kuphela indzaba lala ngeke ayishiye ngaphandle. Kwabela noma kumbe i-maintenance yalabantwana. Uma umaintaina kumntwana ke umntwana unesigaba. Mabafika ku-21 bantwana basuke sebakhulile. Ngejana ngenxa ukuthi baye emfundweni lephakeme bagcina ku-25. Ngithatha umlalelo selayinini sikulohlelo impilo elikhanya kwakhona sawubona khona. Siphilile baba unjani wena ngibale sikhuluma naye? Siyakwemukela baba. Ngicela ukubuza nje nawe ngoba kunomphathato wamteka. Una 5 bantwana ngobade. Uyabathi lo mhlalo noma wakhe lo mntalisile la khaya. Nangu babela ngaphandle ke siyahlala isifuna intombi langaphandle. Akayibhali uyashona baba usuka akayibhali lentombi nalomntana noma-ke akamazi lo mntwana usuka baba umfihlela ngaphandle. Konke kanjani ke lapho? Okay, utasilekelela baba Mavuso siyabonga mfowethu. Sibonge mlaleli ekhaya. Uma ngabe kwenteke esehlakalo esinjengaleso. Kuse kulo maka walomntwana lentombi. Ufuna ngabe babita labantwana Master. Bekuthi wonke umuntu walomufa bafike ede naye nembala nemntwana wakhe. Eta nesitifiketi afika sibeke sawukhuluma isitifiketi ukuthi nembala lo mntwana lo wankalanga lo. Bavese bayangena kuMaster naMaster utamabela lo mntwana. Mfundisi. Yeah, lo leti kodwa ke nginaka lokho ukuthi sine saye yasimelana sidakamuti delive lokho ukuthi emadoda akabuye nganeno lokho ukuthi ahlahamba ahlanyela nje umile encumathini umile esigcokweni umile phasi enzaba Yeah. umile eceleni kwemfula hey utawushaspa mzamlabala la Yeah. wohla wenyuka Sekla senyuka. awu Cela kusasa umlalelo selayinini sehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona. Yebo baba. Yakuvusela Mavuso. Angiva. Sibonge mlaleli sakuvusela nawe. Umbala waba ngathethi wami yena ngikhipha njalo phela ngoba wami baba.
ngantanga ngaphandle komshado ukuthi uphila njani mina phile ngani baphela naye usengafrika nawuba lapho mina bangifanda ngihambe ngibamsa phandle komshado but uma senamkhipha bafuna selithini angiva mbezalo manje mina ngiyazi kathi la Mavuso siyabonga mlaleli ngumntwana wakho lo siyakuvumela lokho kepha namase sifika ngala endzabeni yelifa sichazile ukuthi baye babelwe kanjani uma ngaba awukamabeli mlaleli lo mntwana lo sithite kepha kufuna wateke lo ukuthi utati khokha tindleko te-maintenance talo mntwana uma ngabe awukayakhi will ngeke ahlale angayitholi ngoba usuke uqonze kusho kona ukuthi wonke umuntu utayithola lokuncane efeni lakho uthi utawuthena sagila angiva sesiqhamuka sagila masasagila sasigcina kalokho solo sikulolu hlelo mlaleli sihlela phana babe Mavuso solo indzaba yemawili ukuthi kubalulekile ukuthi ubhale phansi lokusifiso sakho ukuthi nase uhambile emhlabeni lokhu lobo soluqokelela kumele kusebenze njani kwabiwe kanjani usike Mavuso la na ungakabhalwa phansi wonke umuntu lohlobene nawe uyathola kepha lokubhalwe phansi kutawusho ukuthi bani nabani uthini wakakho umbuto Ngona lomhle usemoyeni ehlelweni sawubona lishonile baba unjani wena Mthobisi Mfowethu lobude ukuthi manje naso utholela umntwana lentombini nithike nina akafike nale certificate le kaMaster nakafika sibeka lapho ukanje ukuthi lo babe akaveli la certificate ke ngoba khona baba bekhanda sabaveli bablame lo mntwana futhi akatholi lutho lapho kude indlela ukuthi athole yini lebamba ukuthi babe angaveli certificate uthola ukuthi lo make wendele certificate baba lenkinga mhlawumbe ukanye kusiyacatshana lo baba manje ukuthi akasaveli lo baba asesive baba Mavuso ukuthi uthini yena siyabonga kumlaleli uma ngabe udibene naleyo nkinga leyo certificate sikhomba make kuphela simkhombe babe uyakubeka mase ngeke akulahle utakubuda ngilala ngena khona labo DNA test khona la kuze bathole emaqiniso ukuthi vele umntwana wakhona enda ekhaya noma cha akasiye wakhona ngoba nakhona lapho sibalekela tingoti umuntu akhaze ukuthi utawondla umntwana noma atholela kanti umntwana akasiye wakhona hayi angisasa umlaleli oselayini sikwembule ngone ehlelweni sawubona siyaphila sibeko njani wena Siyakhulata phela ngezayifundile ibhasi lengilalele ekhumbini lapha kuthiwa mina lomnye umuthi lapha abathi bathi kuphi labantu labantu baze ngathi bevani naye ngathi ngabe umbezo washona lobabe umbabe lobe kahle lezi nje ngathi deliver lathi ufika kulika wathala bakamakhelwane abamlalela abantu abakhe bafuna ukusebenza umntwana la amside into ngokamakhelwane lapha nje umbambisa la khaya into la yamside kido lethi ibhema sango nje ngathalo tshaka bakamhlonzwe wabo kuthi bese ngibona ukuthi lo babe fana into ngoba base wili dikwefana sita uphanana umntwana labantwana bakamakhelwane lapha labakhe bangatholi lutho kuthi kade kuyintole kahle nje kodwa le nto leyo nje bawube bekulihlala lendvodza lolalo lana umuntu bevelile ubutile ke wana ngibakwe lapha kwekuthi manje nje uyangilahlela lo muntu wakhe lokuthi akathi angigcine ngalo lapho kwaphela okay siyabonga sibeke ya ngoba phela vele nangabe abantwana bangahloniphi kuthi umntwana kufuna ukuthi akuhlonipha kulalele akujabulise indvodzana le lengamjabulise emjabulise uyise iyamhlazisa nange babe usitwa abantwana bakamakhelwane usahawu laba mabafunde kungiva ngakho ngeke bathole lutho shothi wafunga wagomela uthi sibeko hayi manje usola kuthi hayi shothi akusiko kuphila kahle lokho uthini encela Ngasibonga kusibeko unesizathu lo babe kuzangabaniki lapha uma ngabe bangangeni njengaphansi kwaloluhla lokuthi
bafuna bathole i-maintenance vele ngeke bathole. Sitawukhumbula sibeke ukuthi sishito la kwekuthi leti tifiso temufi utenda asaphila umqondo wakho usuke ukhona uyahadla ukuthi ukwentelani lokho. Uma ngabe ke vele utawusuke bese ugilatika ngenteka vele angathi akunika sabelo kuleli fa lakhe ngoba anivani naye. Hayi ngumsindo umfundisi. kusho ukuthi nje simelane nangabe kumuva kahle Mavuso vele nawumbhali lifa ukhululekile kwenta lokuthandzana ngaphandle nangabe labantwana basese bangaphansi kwa 25 years angaduma ngiyomshakahle Uyumshakahle mfundisi. Hayi angithatha umlaleli. Ehlelweni impilo elikhane kwakho kwalo asikomwele ngwane sawubona. Yoba khulu ngikhozise kuba bemavuso lokuthi naku usetiwili nangabe kukhona loyatiko kulama beneficiaries ibekwe eceleni kusho se ngathini master ungayibeka eceleni naku ke ngimuntu lo straight lo khonzile nginemkami nebantwana bangi7 ngibhala iwili le open ngami utawuthola nako mfana wami uqala utawuthola nako wena utawuthola nako siba ngama witness sonke kude lo munye longa legally longa loqhamukawo longaqhamuka ayikhwirishe loyo wini ngoba ngiphila impilo la straight lenjalo nje kuthi sonke singama witness sonke 7 sonke siyayazi kude imfihlo angifuni ama surprises nasengiphila ndawulalele radio yamavuso. Siyabonga baba. Hey Mavuso. Siyabonga mkhulu sibonge nakumlaleli. Iwili master akayibeke eceleni ayibekiswe ukuthi kunabofakazi labayadiko. Sithi abofakazi ababenefit kuyo. Once bangafakaza nje kule wili ngoba bayayana. Njani manje? Ngiqhubeke. Uma ngabe umlaleli ekhaya afuna ukuthi bantu ba benefit angaba benefitisa nje ayabe nje asaphila lelifa lakhe. Abanike nje basaphila ukuthi naku kwakho zibani naku kwakho mfana wami naku kwakho mvumbi yami lokusala sekutaba kwemkami nikhona nonke niphelelo unabele ngeja wasewangena la endzabeni ewili bangaqali bangene bayade endzaba lewili ngoba bangayadi le wili it's angeke bathole lutho baze bayadi. Uthi umnakethu lapha tindlu utendela ebaleni akafuni nje kusale kuba nemsindo sekangasekho uthi mkambuka wena utawathola 80%. Labantu abami laba 2 kuze kwenelelo 20 kube 100. Uthi usho njani ke ukuthi ngeke bathole phela uthi wena akabanike nje basaphila. Uthi cha ngifuna kwenteke sengifile mina. Ya nangabafuna bathi bonke kufuna babele basaphila ukuthi naku kwakho abite lusendvo likhona lihlalela naku kwakho nasibani nawe sibani naku akakho. Sho singalama emagama Mavuso uthi akusiyo iwili le. Akusiyo iwili le. Once sakhuluma iwili into soyibhale phansi lo tawufuna yenteke so ungasekho emhlabeni. Ingadiwa ngumuntu bayadi so uhambile wena. Batayithola nase uhambile wena ukuthi babe wathi noma kumbe uma ke wathi. Kusho si yindvo nje le imfihlo. Iba imfihlo. Nasebaleni open secret. Usini umfundisi. Iba imfihlo iwili. Isikhathi sethu sesibalekile Ncele nawe mfundisi. Siyabonga simelane sibonge ku Baba Mavuso kusihlonipha abenathi atoqambita lolwati la sasicambitele lona elihlelweni impilo elikhaya kwakwalo. Sikholwa ukuthi umlaleli kukhona into latiqobongile letibe kukhanya letibe libhaqa kulendzaba adiphele kunqushunqushe emakhaya letibangwa ukuthi awila kakabhala empilo elihlelweni simelane impilo ekhane kwakwalo
asikhuthade kuhamba kuyobhala kwemawili kutoba nekuthula noma abantu sebahambile. Manje ke nangabe mhlambe uAbenqa angimadi usenta njani emavuso ngoba phela kufuna ukuthi lala abantu awuthola bangadi ngilanza nje umuntu wasesigangeni angibhalele sibonge Mnguni lena elula bameli bakhona banato timfihlo noma nangabe uyabona ukuthi noma nganisho noma ngaya ku nangwakho asebhanga tafu yakutshela ukuthi wo iwili into yakanje naye akanafuna ukungena kuyo utakutshela nje ukuthi yini ungaye lapha kunabaya bameli batakwendela and futhi bakhona nanaba bemasonto bo Council of Churches bane bameli lapha ungaba hlola nabo batafike bakutshela ukuthi lokhu kwentiwa kanje bakwentele futhi manje nakasinhlalo umuntu akhanze ukuthi yedi nonile kude la ngakwenda kukhosha elivesi kude la ngakwenda kude elivesi elingakwenda ngoba latawukwenda kubhala lokhu lokufunwa ngulo kutabe kunalabo fakazi bakhe lo leta nabo kude indlela yokuthi ungahle bese uyamroba valeleza ngicela uvale isivalo umfundisi sibonge kumlaleli ekhaya ukuthi sibe khona namuhla sithembe ukuthi kube lusito lolukhulu nekunatisa nje balaleli kwekuthi dinenge ihlangothi lala ungafike uyobuta khona ngaleni ndaba le noma uyafika khona ehofisini letemithetho khona lapha batakutshela kwekuthi phuma la noma uyakubameli noma uyakhona le kulabe masonto njengoba sengishilo bo Council of Churches batakusida uba nabe mawili bayawakha. Sibonge kumlaleli ekhaya batawufika bathi sina sifuna nangibabe bekakhulume ledweni bakuthola ugitsaphi mavuso sibonge Mnguni ngilapha emahofisini kuleli viki nje leliphela kuleli ngiyabona kufika abantu abalabo 7 anye basuka phansi bosikhotheni le bathi wathi hey mavuso kuba kungathi ibani bethe information kuswela lwathi kuyingoti lenkulu sesikhona ke nya avele ke ngabasita ke bahamba abantu benkosi ngoba ngeke bese ngibashiya ngingakababonisi lokuthi theni le ngete ngakwenda kuba bhalala amawili ngoba ngingummeli wahulumende angikholo private. Sipheke lucingo lwakho Ncele noma ngidawubita kabi mina lo tawushiye kutabushiyekile inombolo yami lengitholakala kuyo ngo 7606293 kulaka MTN 606 2934 kulaya ngale kaSwazi Mobile u79 10 11 25 79 10 11 25 natoke inombolo tami Mnguni la ngatholakala khona. Amen. Vala umnyango mfundisi. Asibonge simelane ngigcizelele endzabeni akusambe kubhala emawili tophela tinxushunxushu nasesifile ngivuma lo mdala isifane ehlelweni letlandelako. Amen. Ngubabe Mavuso nababe Mazibuko mina ngingivelo kaSimelane kulolu hlelo impilo elikhaya kwakho kwalo inkosi nayivumile asihlangane vele itako ngesikhathi lesifana nako kodwa umhla uchubeka ulalelwa ngonomsakathi usale kahle.